Vučić najavio, predsjednik Erdoganu do kraja godine u zvaničnoj poseti Srbiji Aleksandar Vučić sastao se u Istanbulu sa predsjednikom Turske Redžepom Tayyipom Erdoganom, a jedna od tema bila je i nove turske investicije u Srbiju, izjavio je predsjednik Srbije. Predsjednik Vučić je rekao da je sastanak protekao jako dobro i da su razgovarali o bilateralnim odnosima dve zemlje. Razgovarali smo o investicijama, ekonomiji, regionalnim pitanjima. Pričali smo duže od 2 sata, svaki razgovor sa predsjednikom Erdoganom je važan. On će posjetiti Beograd do kraja godine. Turske firme, kada više sve naše susrete dolaze sve više i to je nezaustavljiv proces. Višestruko smo uvećali trgovinsku razmenu. Turska je velesila i jako su nam važni dobri odnosi. To nam garantuje mir, rekao je Vučić. Vučić je rekao da su govorili o celom regionu i dodao da Erdogan podržava dijalog Beograda i Prištine. Vučić je tada izrazio zadovoljstvo postignutim nivom bilateralnih odnosa za koje je rekao da ih odlikuje intenzivan politički dijalog, produbljena saradnja i međusobno poverenje i poštovanje, a ocenjeno je da izuzetan lični i profesionalni odnos dvojice predsjednika značajno doprinosi razvoju političkih, ekonomskih i svih drugih veza između Srbije i Turske. Investicije turskih kompanija u Srbiju u posljednje 2 godine se intenziviraju sa perspektivom daljeg rasta, naveo je Vučić. Inače, kada je reč o ekonomskoj saradnji dve zemlje, spoljno, trgovinska razmena iznosi više od $1,3 milijardi, a u našoj zemlji posluje više od 800 turskih kompanija koje zapošljavaju oko 10.000 radnika. U politici i ekonomiji ne postoji ništa što se rešava za dan, rekao je Vučić. Vučić je komentarisao histeriju hrvatskih medija i rekao da očekuje da ih opišu da su gori od svih srpskih tabloida zbog toga što bi on sam potpisao 80% stvari koje su napisali. Rekao je da nikada u savremenoj istoriji, ni u jednoj zemlji, nije vođena hajka na nekoga danas, kao na njega u Hrvatskoj. Toliko su lepog i pozitivnog o meni napisali. Sve što kažu rado bih potpisao i prihvatio. Optužit će ih da su gori od srpskih tabloida. Nikada ovakva kampanja nije bila protiv nekog sa toliko naručenih tekstova u svim hrvatskim medijima. Ono što im je najbolnije, pored priča o tome kako Srbija nabavlja oružje, priča o srpskoj zastavi je ona i naslov neće nas Srbija još desetljećima stići. Oni tu ne govore o apsolutnom BDP već o BDP po glavi stanovnika, ali se i taj odnos menja i sve više smanjuje. Mi njima čestitamo što su ekonomski napredovali i postali deo EU i NATO i tako ostvarili svoje snove. Ponovit ću još jednom, Srbija se neće plašiti i stideti svojih uspeha. Bežali su nam u ukupnom BDP-u, a sada ćemo završiti godinu približno. Srbija stiže i prestiže Hrvatsku po svim ekonomskim parametrima i to je ono što ih najviše boli. Čestitam im na svim uspesima, ali ja se radujem svim uspesima moje zemlje, radujem se i na oružanju i našoj jakoj vojsci koja nikog ne napada, niti ima želju, već štiti interese Srbije i srpskog naroda. Radujem se jakoj Srbiji, kaže Vučić. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan, najnovije vesti, zato nas zapratite.